Nili Bemisi constituency ke parlo koila matia havar wo phonga sar arong mini stadium diagram athoy along kedam tang jak hongpu ni phai kritok siarni football ke pathu ke kat kache patte lapen volleyball ke pathu pensi ingdeng trok ke runner cap ka samahang ke thekarni mesen pen katalon Karbi Anglong Sports Association ning control ke runner cap apong amahang ke thegarni pen pacheton dunsi Nilip Sport Association mai pu Winson Ronghang Nilip Havar owe ki mietum ki pathua hin ansu se kangthur ponjia phan do de sang se pen sideng pon bom wang bom si NSA pen setami koila matia Havar ko phonga sar te rona rong along kidu mini stadium diagram athoi along pen talon paman pon Laso hut bo phong asar teron rong asar raj teron koilamati area SGB second row teron raj asai klembangpu mandal sunrong park Devinson Bay Nilip Sports Association mai phu anparta choki hola town committee chairman Vinson rong hangatum chitong dunsi mayalong RDP Hapu football ki pachu ke patte pon ate rang plake Honglang FC lapen Koilamati FC tumangbong pachu ponsi 1 pen 0 goal pen Koilamati FC tum chipahai pon Phirangke thengno NSE mai Puvinson Ronghang lamthe ki jai pon ke iltum ki pathu hin chihung pik nanglang game puta ing ibu prup ki pathu mati ki kat kachibai football ki pathu cricket ki pathu lahai si jasimet pathu lote ok pranta mission po especially Ladakh host mate daga Koilamati sports club atom tala unitum Nilip Sportation pen tamang program ko teng nang chimam program nang perfect lo kasi ke bangila ni same sports ahir bangile tamang si aprang duni pai te koi kon Nilip Sportation pen to sir pini PPF khela dolo da pini Ladakh ke football volleyball pen athletic Ladakh di ponong lo ala football don koma la winner ka football pini winner ke lake da Koilamati sports club pen si high pon ke wangin runners up ke Ladakh ke kilo Honglang sports club pen si runners up pon Kewangji Nilip Ahawara long non kitur mi owe ki mie tuma phan ki pathua hin kangtur ponjia phan rin sumar phan chotkali aru sumar tum ki pathu ji phan ta Nilip Sport Association again ten sik dang bom loputa NSA mai phu Winson Ronghang phan Koilamati mini stadium long ini abang so kasa foundation day 68 ang length ini abang so pa tonon si kasa pen itu ada rectify ada session tin kita mena som khela bang si di konangji ani si one day khela pai konangji football itum dang bang di pono football volleyball la athletic di pono kasi chun pon pe melo pini ason si itum Karbi Anglong sami sir Dr. Thurem hangalang kimang pon sport culture bang alang pathi pon o lapet pinangan arisoi jang to kang pon na laming akpi na taksi kini nili long sitame ason Nilipen Samson Inti Qatar KTV News